amakholwa alilalele ngoba izwi kwakhulunywa nje ngezwi kwadala kumhlaba kwakhulunywa ngezwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lithe iBhayibheli lifanelekile ukuthi silikholwe noma ungasahloniphanga umfundisi ebandleni okulo kodwa hlonipha izwi abanye kwakhulunywa izwi phezulu kwempilo zabo elingekho right kodwa namhlanje khuluma izwi likaNkulunkulu bengithi angeke sifike sivuthe kumoya bengithi namhlanje sizofundisa nje kodwa should vele lenkonzo yokufundisa iyangala uphambane iphiwo zokuvangeli nokufundisa kodwa ngifuna sibambe kancane bazalwane izwi lenkosi ngiyalithanda izwi lenkosi ngoba lithe iBhayibheli kuyodlula konke kodwa izwi liyoma kunaphakade amen uNkulunkulu wezwi sikhuluma naye ngezwi yingakho imlomo yethu kufanele nakanjani ukuthi fakwa amalahle ishiswe ukuze masiya kubaba uNkulunkulu siyokhuluma ngezwi awuphume emlonyeni wethu kube kuqwebile ngezwi lakho ngiyakhumbula nje mangifunda izwi likaNkulunkulu bathi sesishikile ubusuku bonke kodwa ngezwi lakho siyaphosa manethi amen futhi I understand ukuthi usathane makufika ezwini likaNkulunkulu wenza abantu bangezwa ngisho ikholo lina 10 years lingeqokozela nje ngoba sekukhulunywa ngezwi mangabe izangoma Shalom, shalom, magabombe, usomanya. Siyabamukela abaholi sisezwini lenkosi. Amen. Mangabe izangoma nabathandazi bayiqonda lenkonzo ukuthi izinto zenzeka umoya angeke nangelilodwa ilanga udle umile noma udle uvula amehlo kodwa umuntu ofuna ukudlisa uyokulinda uzulale ngiyakhathazeka makholwa ukuthi inkonzo kamoya mangabe lawo maphathiza iqonda thina njengamakholwa sivinjwa yini ukuthi singayiqondi ukuthi izimpi zethu azikho enyameni kodwa zisemoyeni Ephesians chapter 6 mawufunda uverse 10 lithi qinani qinani emandleni enkosi amakhulu kuqala ngokuqinwa bese ukhetha namandla oqina kuwo ngoba kunamandla achithiwe abomnyama abantu bafuna izinto eziphathekayo abantu bafuna ivangeli libonakale ngokuthi babe nezinto ezinkulu uNkulunkulu wethu uzosinika lezo zinto kodwa ukubiza ukuthi thina njengabantwana bakhe okuphambene nezwi lakhe singakuvumi amen baxoxa okuphambene nezwi namhlanje amabandla ethu sifuna khule singakhuluma izwi likaNkulunkulu sifuna ukulandelwa inamba kodwa abantu izimvu elithe izwi likaNkulunkulu feed my sheep thina njengabaholi siku-sheep gate sivale isango la izimvu mele zidle khona angikhuluma indaba ezithi ngamabomu nje ne-leadership yase-emelo ukube bengikwazi ukuhlabelela indaba ezitha babukhongo ngabe ngithi masibuke emumva siyamangala ukube ongenathi uNkulunkulu mhlawumbe ngabe